Mama wakwaba midin ede ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell on so for more news. Ebusuafo ora Kofi Portuphy eye NDC ni na ni security man ede ensem bia betudwa. Ede ensem e no ka ensem o kan na ne say Auntie Cecilia Dopa ne $1 million ayra e na NDC fo ende mo mana Ghana fo yenya so. No catch a Ghana for na mo ati percent this for ya crop papa Nora Kofi Portuphy 40 fita container security ne senyo bi no si ona ase omwe load sikama a wo pepe bi dia kwa kwahye e wo men ya timu me de yana mekan yenti ese ne nsem no esi ekona nsem we ebeto dwa e wa bra e na no Aisha Modi e de Omanpenda da John Dramani Muhammad Tracy Boache who send be by allegedly so Omanpenda da ma Tracy Boache $7 million. So na akwatwe print e ho aye nsem bibre no e no hini David eye hu programmer of frey e na Ghana for trom ho adwe ho e na nsem we bepi nti ese na nsem no esi ekoy Gora kan bekaye Gora kan ka sema yo mo afa serious Asamodi onyo obi a obaba kasasa Asamodi no oye business woman no 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 asa no beka woni mdiako enti tesi kwatie sister no enua ba unya no fo bebre e na bebu kenya po aten eye kare dia bi adwuma musika wanya wudi ko Dubai e na ade team so na ade order winam eguya so yes I can is kabra but business class will play mono or the platinum $7 million. So dia say woman the full business class na e papa do mama so I ada Lodina ada mami Lodina ada na wicha Lodina ho na nkasa me dance sabato yebeto aso sabato we do echi a obeka sadodo mbacha hello David. Yeah, good we can say nkra assalamu alaikum. Yeah, good afternoon. Yeah nkwa mini ali abako salam shinarikum. Alice hey sisi ana mirevia quiz alhamdulillah quiz boko die bibi abako mini ya your friend Joe. Oh, Libya. I'm so sorry, man. Sign for be why. I'm yatonka yanko odaso. Otimika. Yatonka pa odem yanko. I'm a from Tripoli. Yeah, yanko minia. Sa semna ayo course na Ghana for mpanyi for my breno. Omumra crew mamere. Grow we are eating kwa any president no kwa no state they are living better life. Ejinu se omanya MPP ni NDC semna nto on mo ampini papa ebebre sa ebebre nti Ghana o kana okra obi mpe oma yetimu no omumi se timanfo se wan nya benefit from mana yetimu no ankasa nothing ati papa pe na o mamba bi enya from mana yetimu no mpaso be yenya nti di omni se hwie mpanyimfo no ye kabom na eja NDC na MPP no to na hwie omo ena ni 3 years be rent kwa isi ha hwe ni pa ebrepra okuma kakra ebedi nti na ni pew sir we message video bi about amwahwe where recent animanimu ya ye bedienti na Ghana mpanyimfo to hold diska mama ba yo ama na nkura na yete wona ye bre na Ghana youth no ntimi sore na omo sore na omo diwe ki na MPP ne timi nkwa MPP ne ndisi ndi ade no mba ya mo ma no omo ni hwe ma yen omo ni hwe ma yen bacha mo akwa ba Holland bibia boko ana France mbacha otimenka yen ko 30 seconds Meton kapa ni David wo boy juma mo yanko ai Ghana there in fact we ma kasa na mewa no kakra ma wai no mewa no kakra ma me what menka afede yete I say Ghana the very very disappointing country on my pa now Kotoka International Airport to see one of my say to be in so pa ni efie go o kan scholarship for mona mo CSM sponsor nkra mo ma be shiade almost 8 months or more munti o mo ka stipend o mo di bedidi obi ma so o mai na ejija mu ye NDC MPP say I be o jure ho a wonti ase ade we pa mo bend be bo ye citizens for ya ye way me da say
Me that's about 30 seconds. Now okono bi aba mbacha mo akwa ba wada Roma $7 million. Dia na be kan fa ho. Pacho, good evening, sir. Time ben home. Ah, good evening. O free Malaysia na. Me free Kata na momo wani mo kakra ten ye afternoon yen kwai. Tini say me driver ni o hine ba David. Uti. Me tie ba 2016 me drive me ko fa dance ni bi ye di ko Portuphy enyo bi na say Portuphy security ni to me to na no e ka say 20 feet container eno bi sika ba e wo omufi ho sika ayema enye ye ka den container muwa 20 feet eno mo di sika ba that was 2016 Sisubiem o se 2016 dey na si ye pese ye ti ni ye 2016 me de Canada nyum dance omo ye e de ko Portuphy fie security man ne ka che me say 20 feet container ena mudi sika ade ye den ade ba 20 feet container sika Portuphy no ye NDC ni meboa well NDC ni not that time no one year omo say me I don't quite remember no we omo national chairman of the BBC Portuphy that was in 2016 Portuphy and who ask no munya efi 20 feet container na sika ye mumma that year na fa munya ask no wa muya mo say we na yesi enti o inwa David omo munim de ombeki ebi de bia wo so ka na mepe wo say obi ana adu mu da ho no na betima ayere atie wo program ni na adu enya ne de want me to program ye da se panel duma we de we ebo youth no. Thank you so much. It's about time you ni na be de ye be ka me one I be won say NDC MPPO omuntimi ne de ambedi yawu me da se papa thank you so much. Hello Ghana wa frɛ no ma konti amafa no ba cha ode na woka. Hello. Mimia wa frɛ me no ma konti amafa no yenko Ghana. Yeah, I mean David because I pay you. Okay, thank you so much. Meet you. Only David FM at Tapan because I pay US New York. Okay, meet you pa. Hello. I'm so sorry. Number not bad. Ghana number, but or free United States of America. And you know, my main community. WhatsApp call. Who bet me after WhatsApp call this year? I mean, I'm walking about 30 seconds. Yo, David Medase. Kasi ni Germany Hamburg. Yeah. Minia. The American said, "Nyame nkosu nshira." Amen. Nyuma pa. Ene wo ahu. Otu hu ache hu ma ewo so a se bi wodo hu aba for de amagan nyina Amen. Ukuri ni ade a wo ye no de bia me bo waba so meka se ukum yekuru ukum Ghana fo kuru because abinbine ne wo haw ne ai oyawa Ghana fo ye ne wa kwantum ne efie nyina ye nemu no David se nya fu ye ti onyo medu di wo matom sa ne yakoma to enya sanka yemu bibi anka bet etu okura ne betumi adwe anka akodi bone me yeku bi mo at me ka to ye dropa na na no mon kan ho amen na nya sa akudo no na ma nkwasiafo bi amfa suma se medada baji we ye se de free mind mo akoye ye na Ghana ye how kase pa